ngale kwesichitha isikhathi ngicela ukudlula emazweni amancane ebese ngiyasuka ngidedele. Cha, la kuvuka into nje ukuthi kwaba khona indoda igama layo ababeyibiza ngoJehoshafati, kuthiwa kwakuyinkosi yamaJuda. Kuthiwa ngelinye ilanga kwafika izithunywa zafike zathi kuyena kunezizwe ezimbili ezihlangene ziyeza zizolwa nesizwe sakhe. Kuthiwa le ndoda yashawa uvalo yasuka yamfuna uNkulunkulu. Kuthe kumfuneni kwakhe uNkulunkulu yatshela wonke umuntu wakaJuda ukuthi mabasondele bazile ukudla bakhuleke uNkulunkulu bacela ukuthi abasize kule nkinga ababhekene nayo. Kuthiwa ekuthandazeni kwakhe uJehoshafati wazwakala ethi, baba esandleni sakho kunegunya namandla, ngakho ngubani ongamelana nawe? Kuthiwa sebezile ukudla sebekhulekile kwehlizwi, wafika wathi uNkulunkulu ningakhathazeki ngalutho ngokuba lempi akusiye yenu, kodwa nina makuse ekuseni hambani niyome egqumeni nifike nibone umsebenzi wami. Kuthiwa benza njalo, bafike ekuseni bame egqumeni. Kuthiwa labo ababezolwa naye babonakala belwa bodwa, babulalana bodwa, nangempela base beyaguqa babonga uNkulunkulu ukuthi imithandazo yabo ubazwile. Kodwa into engifikela kakhulu ilamazwi ekuthiwa uJehoshafati wawasho ukuthi baba esandleni sakho kunamandla kanye negunya, okusho ukuthi esandleni sikaNkulunkulu kunamandla ne-authority. Kwesinye isikhathi uNkulunkulu unaso isikhathi sokuthi asiphe amandla, kodwa i-authority angasiningi. Ingakho sibona abanye abantu beney'phiwo kodwa uthola ukuthi bayisebenzisa entweni erongi ngenxa yokuthi bathola ukuthi banamandla kodwa i-authority bengenayo, babona ngathi bayabambezeleka. Kanti kwesinye isikhathi kubalulekile ukuthi masithandaza sicela i-authority ukuthi kuyona yonke into Nkosi osipha yona, engathi ubungasipha nemvume yokuthi sikwazi ukuyisebenzisa ngendlela okuyiyona yona, ngoba abantu abaningi bathola ukuthi izinto banazo kodwa bayisebenzisi ngezinto okuyizona zona. Ngibese ngifikelwa into ethi uGideon ngelinye ilanga kwathiwa uma isizwe sakhe silwa, isizwe sakubo, kuthiwa wayicashile. Kwase kwafika uNkulunkulu wathi, Gideon wena unamandla, ngakho hamba ngalamandla unikwe wona. Mhlawumbe bengenzeka ukuthi uGideon wayazi ukuthi unawo amandla, but inkinga yayimshaya ukuthi amandla akhe wayingazi ukuthi kumele wasebenzise kuphi. Ngakho into esiyicelayo uNkulunkulu asenze isiqiniseko sokuthi sicela ne-authority ukuthi lokhu asiphe kona naleso sikila asiphe sona kube ukuthi sisebenzise endaweni efanelekile ukuthi sisebenzise. Sengiqeda nje ukuthi uJehoshafati makufika umyalezo ukuthi izizwe zizolwa naye, kuthiwa washaya uvalo, wayenawo amandla ukuthi mhlawumbe wayengahlanganisa amabutho behambe baye empini, kodwa kutholakala ngazi ukuthi uphenduka igwala uya nganeno uyofuna uNkulunkulu, uyocela uNkulunkulu ukuthi amsize. Kwezinye izimpi akudingi ukuthi silwele thina, kodwa kudinga ukuthi sibize uNkulunkulu kube uyena osilwelayo, ngoba kuyona yonke impi esiyinqoba. Mhlawumbe ezinye izimpi ziyafika yebo, kodwa kuthina kumele ukuthi sibhekane nazo. Mhlawumbe kwesinye isikhathi kumele sicele uNkulunkulu ukuthi asinikeze i-authority noma sazise ukuthi ngabe le mpi yethu noma ngeyakhe, ngoba kungenzeka ukuthi siyalimala nje silwe izinto ey'ngahlangene nathi. Ngakho bengathi besingacela uNkulunkulu ukuthi kuyona yonke into esiyenzayo asazise, asinikeze i-authority ukuthi lokhu ngabe kufanele yini ukuthi sikwenze, singahambi endleleni sishayeka mese siyibuka kabi kube ngathi khona into erongi, kanti inkinga ukuthi sisuke sangayifuni i-authority uNkulunkulu. Alibonge igama lakhe lengcwele. Ngicela sibalamele. Baba wethu namandla uNkulunkulu ophilisayo, Baba Nkosi siyabonga ekuseni ukuthi uNkulunkulu ophilisayo uJehova unamandla Nkosi. Sizosho njalo ekuseni ukuthi esandleni sakho Nkosi kunamandla kanye negunya. Baba Nkosi besingayaphi masisuka kuwe ngoba konke kusesandleni sakho. Wena ushilo Nkosi kuPetro 5 wathi masithobeke ngaphansi kwesandla sakho ukuba wena uyakusiphakamisa ngesikhathi esifanelekileyo. Baba sesitholile namhlanje ukuthi lokho singakwenza konke, kodwa wena Nkosi othatha isinqumo sokuthi lokho ngabe kuyenzeka yini. Yebo besingaplana ngokuthanda kwethu, kodwa konke kulele kuwena ukuthi konke kungenzeka na. Ngakho Nkosi yebo siyacela mihla namalanga, kodwa siyazi ukuthi yonke impendulo ilele kuwena. Ngakho-ke Nkosi lokho ngoba sisondela kuwe Nkosi sizothi Baba siyabonga ukuthi uyasithanda singabantwana bakho, sasiphila isinqumo sokuthi sikwazi ukuvuka ekuseni Nkosi senze konke okufanele ukuba sikwenze emhlabeni.
Ngakho-ke Nkosi sidlulisa ukubonga nothando Nkosi, sithi singayaphi uma sisuka kuwe, ngoba wonke amandla negunya lele kuwena. Ngakho-ke Nkosi, okuvaliwe nguwe Nkosi, akekho omunye ungakuvula, nalapho futhi Nkosi ekuvule wena akekho futhi ongavala. Ngakho-ke Nkosi, akekho omunye besingamlisa, akekho omunye besingamkhonza ngaphandle kwakho. Ekuseni sesiqala ukusebenza nathi Nkosi, usiphe amandla ukuba Nkosi sikwazi ukusebenza kahle, siphindzelele nasey'ngozini futhi siphinde siphephe Nkosi, sihambe semakhaya, sibuyele emakhaya siphephile ngegama lakho elingcwele kuze kube phakade.